Hello everyone! Ay channel da mo halapibagidamag yamna nungaijay. Ado ay ngasi ay na tawjagadoribase ay gi chamse kakke tawboni ay gi sam haujikan se am toin hekta kae aduga ay gi samse kharaga mu kakthalage tawbani ay se hair se kitang care loge tawba amna dry ogre ba ay gi samse henmanna dry oigi bagi ay se amoka ay di fazana care lo nabgidama kharati lagadi hina nungaidana ado ay gi land se shumaina lai Sigi chang chine ko ay lens sigi chang silay ado sigi chang sumaina kaksira na tawbani ka agay hoji aina kano lucharaga karamba leave-in conditioner tai khole habado matiem thap uchara age mayam yengminarase hawrasi kakase habo all the choices you made, did you make them again? I'm hypnotized by you. I can't do what you say. I'm hypnotized by you. Lore, 정말 더 Music cook tumba loire ado samjay leave-in conditioner ka kano
ai samje wavy oi directly curl oi bana te ba kwa adu sigi butter cream leave-in treatment kano Garnier gi ga moisturizing curl activator cream chi ga tai doi ni ha ma tai jo doi si sa adu ga second na tai doi sina si akoi che ju season nam ne si ibane no share ta ga season ne ba kwa ai gi di samje kano section khairo ga tai ro kho pa du de ta roi ba kai gi no de hai di le ten chu ti le samne dry oraga mochara nairam ai gi samdo kange huzik samdo kangam matungda form si sumaina tare shape to sumaina la ai gi sam aduga aina sigi video hora pada haidi ai gi sam kakri mamang aina ai gi kayang muk sangi habagi utpagi video haidi intro oina sum hagi bado aduda lai ba ai gi sam duti leave-in conditioner kano tawe half day aduga kano curl activator su tai de ba kwa aduda haidi samdo ai gi samje pra haidi manang tara joy joy law do maina oiti ba kano khara wavy oi bado do maina taw bani aduga leave-in conditioner ka adagi curl activator ka fazana tairaba matung da di ai gi samje sumaina haidi shape chila e ba haidi curly oi ba saidi fadana khoi ba gi ta to ko so ai hold tawra ka lai e ba ko odo sumaina shape tabs ni hena ai ngonda so hena comfortable oi ba gi type ta taw e ba phara phara law thok ta ba to ado hena comfortable oi ado sumaina sam ta husin hena pa me to ado ai gi sam se ju phane am ten gore amo man was mine I felt like never handak di samje to na so pangkak ni ado okay ado lore ado ai shampoo kai ka kano ai na season aba shampoo kai ka do di shampoo conditioner do di uja khitre ado di hai di hojik te ai na pa ma do phajana season ade ba hojik kan je di mamang lockdown solution ki bagi kwa ado mathang da dum phajana mo ujara age ado masi di side da dum lotion jara ge do kaulana subscribe to biramo no bora kadi aduga like to biramo share to biramo ado matha mo thengnarasi mathang ngai video ma puraga mo halak jarage take care and see you next time bye bye